زيادة الطلب على السكن في الجزائر فتح باب المنافسة الحرة بين المرقين العقاريين الخواص في إنجاز مختلف المشاريع السكنية، إلا أن هذه المعطيات سرعان ما رفعت من قيمة أسعار الشقق المنجزة وبلغت مستويات قياسية حال دون تمكين الراغبين في الحصول على مسكن من الاكتتاب كحال هذه السيدة. Je préfère le matériau de construction terne, le local. C'est sûr que c'est mieux que ce qui est importé. Est encore trop cher pour tout le monde. Il n'est pas à la portée de tout le monde. كاين عدة مشاريع يعني l'architecture elle est pas mal. Enfin, il y a différents modèles. Il y a beaucoup de villes qui sont en train de se créer. Le seul problème qu'il y a, c'est que c'est un peu cher, c'est tout. Mais en principe, c'est bien. ماذا بينا يكون إنتاج وطني ولي برودوي ألجيريان. مشاكل الناشطين في مجال البناء سبب مباشر للتحكم في الأسعار، فإشكالية صعوبة الحصول على العقار والاستعانة بالعمالة الأجنبية وغلاء أسعار مواد البناء عراقيل لم تترك للمقاولين من سبيل سوى الرفع من هامش الربح. الأرض في الجزائر ما زالها غالية. تقريبا le foncier il atteint des fois dans le cadre de l'investissement des fois jusqu'à 30% du coût global de l'opération. Un bon nombre de fois, on a un recours à une main-d'œuvre étrangère. Certes que cette main-d'œuvre étrangère est beaucoup plus chère, donc de façon indirecte, il y aura une répercussion. Pour répondre un peu à votre première question, un plus-value sur les prix de vente des biens immobiliers, des logements ou la حاجة. À titre d'exemple, نبداو من les matériaux de construction هما الأولين. هما راهم غاليين. ولو بروميي تروك اللي يسحقوا البروموتور ايموبيلي هي سي لا سوبرفيسي، سي لاسيات اللي يبني فيها البروموتور. لاسيات في الجزائر سو تروف رار، ولا دوموند تاع لي بيان ايموبيلي راهي سور لا بوزيسيون دالجي بوكو بلوس اللي يحوسوا الناس وين يكسبلواتيو. مالوروزمون لي زاسيات ما راهمش عندنا بزاف. فتح باب الاستثمار الخاص في مجال البناء للقضاء على مشكل السكن دون توفير الجو الملائم للمستثمرين أدخل سوق العقار بالبلاد في جو من الفوضى والتذبذب في الأسعار، لكن الأكيد أن طالب السكن يكون مجبرا على تحمل ضريبة حاجته الماسة إلى مسكن خاص.